Evo sad pričamo o 5 tehnika zaključenja prodaje. Rekli smo da zaključenje podrazumijeva postavljanje jednog ili više pitanja na kraju prodajnog razgovora sa ciljem da se probamo dogovoriti sa kupcem. Prva tehnika koju ću pomenuti je takozvano direktno zaključenje. Ona podrazumijeva da na direktan način kupca pitamo, na primjer, kažemo na kraju prodajnog razgovora da li smo se dogovorili. Odgovor može biti samo da ili ne. To bi bilo direktno zaključenje. A druga vrsta zaključenja ide već malo okolo. To je zaključenje koje zovemo zaključenje pretpostavimo. Šta mi time radimo? Ako nas kupac recimo nešto pita na kraju prodajnog razgovora i blizu smo tome da se potencijalno dogovorimo, na primjer kupac kaže ok, usaglasili smo većinu stvari, da li biste nam još mogli smanjiti cijenu za 300 eura? Mi možemo reći mogli bismo i time nećemo dobiti ništa. A možemo da upotrijebimo ovo zaključenje pretpostavimo, što vam preporučujem. Da kažemo pretpostavimo da bismo mogli da vam snizimo cijenu za 300 eura, da li to znači da smo se dogovorili? I onda u toj situaciji ako kupac kaže da, dogovor je postignut. Treća vrsta zaključenja je takozvano ako zaključenje. Ono podrazumijeva da kupca postavimo u određenu pretpostavljenu situaciju, da vidimo kako će on reagovati na kraju razgovora. Ako reaguje potvrdno, dogovorili smo se. Ako ne reaguje potvrdno, možemo da se vratimo nazad. Na primjer, da kažemo kupcu, ako bismo mogli da vam isporučimo robu za 15 dana, da li bi to značilo da biste kupili, odnosno da biste je nabavili? Ako kupac kaže, ne, imamo još nekih stvari koje treba da usaglasimo, mi možemo da kažemo, ok, ajde da probamo usaglasiti te stvari. A ako kupac reaguje pozitivno, znači da smo zaključili prodaju. Pomenut ću i zaključenje koje zovemo alternativno. Alternativno zaključenje podrazumijeva postavljanje izuzetno efikasnih takozvanih alternativnih pitanja. A koristi se na način da kupcu postavimo pitanje tako što mu dajemo izbor između dvije za njega potencijalno prihvatljive opcije. Na primjer, da kažemo kupcu da li želite da vi dođete po robu ili da vam je mi isporučimo. I u jednom i u drugom slučaju smo postigli dogovor, odnosno prodaju ako kupac kaže potvrdno. Ili recimo često se koristi alternativno zaključenje kad pitamo kupca da li plaćate u gotovini ili bezgotovinski. Peta vrsta zaključenja koju ću pomenuti je takozvano zaključenje izgubljene prodaje, a njega koristimo kad nismo uspjeli da dogovorimo prodaju i čak ni ne znamo koji je razlog zašto se nismo dogovorili. I recimo da vidimo da je razgovor priveden kraju, nismo se dogovorili, ustanemo, izlazimo iz kancelarije i na kraju kažemo kupcu, idite samo nešto da vas pitam. Evo, potrudio sam se da vam predstavim rješenje na odgovarajući način, dao sam sve od sebe, bilo bi mi zaista korisno ako biste mi rekli šta sam uradio pogrešno, odnosno na šta nisam dobro uradio, odnosno da li sam nešto propustio, da li vam nisam dao neku informaciju ili slično. I tu se može desiti da kupac u jednom broju slučajeva kaže stvarni razlog šta mu je bio problem. Ako kaže stvarni razlog šta mu je bio problem, mi ćemo se vratiti nazad, sjesti i pokušati da dogovorimo prodaju.